Dobrodošli u današnji pregled vijesti. Danas pratimo dramatičnu pobedu Mornarice nad Arhijom, pucnjavu na univerzitetu i eksploziju u Idahu. Mornarica je pobedila Arhiju u posljednjoj sekundi utakmice, ali prisustvo Donalda Trumpa u Baltimoru izazvalo je proteste. Protesti su izbili vani, dok se unutra odigravao sportski spektakl, dodajući političku tenziju ovom godišnjem derbiju. U međuvremenu, najmanje 2 osobe su poginule, a 8 je u kritičnom stanju nakon masovne pucnjave na univerzitetu Brown. Tragedija je pogodila i Idaho, gdje je jedna osoba poginula nakon što je eksplodirao kamion kompanije U-Haul na parkiralištu tržnog centra. Bivša kongresnica Tulsi Gabbard upozorila je na direktnu pretnju, tvrdeći da je 18.000 osumnjičenih terorista ušlo u SAD pod Bidenovom administracijom. U Rusiji vlasti su pritvorile osumnjičenog za eksploziju u kafeu u Sankt Peterburgu, u kojoj je poginuo poznati vojni bloger. Novinar Wall Street Journal, a Evan Gershkovich, podneo je žalbu na svoje hapšenje prema ruskim državnim medijima. Na domaćoj političkoj sceni Donaldu Trumpu se sudi. On se izjasnio da nije kriv po 34 tačke optužnice. Maggie Haberman otkriva zašto je Trump napao sudiju i njegovu porodicu u svom govoru, ističući njegovu strategiju. Novoobjavljene fotografije iz imanja Jeffreya Epsteina ponovo pokazuju moćne muškarce iz sveta politike i medija u njegovom društvu. U zabavnom svetu glumac Adrian Grenier kritikuje woke studente koji, kako kaže, pokušavaju da govore farmerima kako da rade svoj posao. Supermodel Gisele Bundchen pokazuje svoje telo nakon porođaja na fotosesiji na plaži u Majamiju sa daskom za surfovanje. U pozitivnoj priči, veteran vojske pretvorio je ozbiljno zavisni čokoladni kokice u hitu za praznične poklone. To je bio današnji pregled. Pratite nas za najnovije informacije. Hvala što ste gledali.